Evo, podne završava odbrojavati sa našeg zvonika, publiku ne vidite, ima nas tu. Skupili smo se, hvala učenicima iz Pazinskog kolegija koji su došli ovdje zajedno sa svojim knjižničarkom. Zipline je u pozadini, Igoru smo sitnim slovima ugovor stavili da ga sprema zip, znači još ni ne zna to, ali valjda do kraja odlaska će se spustiti preko jame. Taman za čitanje ili osmišljavanje haiku poezije, to ćemo čuti kasnije s Igorom, da li pristaje na te uvjete ili ne. Dakle, Igor Anđelikov, lipanski gost kuće za pisce, došao nam iz Makedonije i sad dok smo čekali podne, brojili smo zapravo 6. autor iz Makedonije koji nam dolazi. Razgovor moderira Davor Šišović, pa da ne uzimam vrijeme, ljudi, družimo se, pratimo se i uživajte. Dobro nam došli, naša publika u kući za pisce i svi koji nas gledaju online. Što da ovi online ne vide ovu našu publiku, tu baš je dražesna, ako vidim sve osmijehe, dobro raspoloženje. Skoro je kraj školske godine, slijedi raspust, da ne kažem raspašoj. Malo samo da ispravim Ivu, sa nama je Igor Angelkov. Jesam dobro izgovorio? Da, Angelkov. Iz Skoplja, dakle makedonski pisac, novinar, publicist, filmski kritičar, nakladnik, urednik, kulturni aktivist, bogata ti je biografija. Čemu bi u svemu tome dao prednost? Prvo da zahvalim prisustvu svim ovim divnim ljudima ovdje. Meni je super u Pazinu i najprije da se ispričam, pa onda da pričam ako ne budem sjajan govoreći hrvatski jezik. Za početak to. I drago mi je da se danas nalazimo ovdje u podne, a da nije to u ponoć, možda će nam Jure zakucati na vrata. Ako to bude u ponoć. Pa ne znam, zanimaju me mnoge stvari. Ovdje na rezidenciji sam došao da napišem svoj novi roman i mislim da je baš u ove dvije zadnje godine kad je COVID srušio sve nas, mislim da mi je dao prostor pa da baš uđem dublju u književnost i to mi je ono čega se zadnjih 2 godine baš intenzivno bavim. 2020. mi je izašao za sada posljednji roman Šrapnel. Sada radim na novi roman, ali istovremeno završavam i zbirku priča. Eto, tako da baš književnost u fokusu u ove zadnje 2 godine. Vrlo si produktivan ili ćeš tek biti hiperproduktivan, drago mi je zbog toga, iako mi je malo žao što tvojih knjiga još nema prevedenih na hrvatskom jeziku, nadamo se i tome. No, vratimo se malo na nekakve tvoje početke. Rekli smo, bio si profesionalni novinar. I u Hrvatskoj je česta pojava da se novinari prihvate pisanja. Je li to zato što, dakle, na poslu za svoj medij za koji rade ne mogu napisati sve što žele pa traže oduška u književnosti, ili koji su bili tvoji motivi ulaska u književnost? Pa to smo više pričali, ti si bio u vojsci u Skoplju, to nam je neka fina poveznica. I baš ta vojska je bila neka prekretnica i u mom životu, tako da ukazala mi se prilika da sa svojim sada ortakom partnerom Nenadom Stevovićem otvorimo nakladničku kuću u Skoplju i tako sam i profesionalno ušao u književnost. Prvo smo otvorili knjižnicu, pa onda smo poslije godinu, dvije počeli razmišljati o tome da izdajemo, da objavljujemo knjige. Tako da počeli smo s prijevodima i onda je došla ta ideja da treba da počnemo da istražujemo i šta rade mladi ljudi, mladi pisatelji u Skoplju, u Makedoniji.
i da počnemo da im damo prostor i da oni počnu da izdaju svoje knjige. Počeli smo, evo malo, možda je bez veze, ali od mene, ja sam imao jedan rukopis kratkih priča, izdali smo to, pa poslije je došla Rumena Božarovska sa svojim pričama, pa poslije Irena Jordanova i to se tako proširilo, tako da evo, mogu da se pohvalim da zadnjih 5-10 godina nekako smo prevrtili tu priču da čitatelji u Makedoniji više čitaju domaće autore nego prevode i baš smo srećni zbog toga. Sjajno. Neki hrvatski nakladnici misle da su napravili to isto, ali nekakva tržište i istraživanja to baš i ne potvrđuju. Tvoja se nakladnička kuća zove Ili. Simpatičan, zanimljiv, ali i neobičan naziv. Što se krije iza njega? Pa to je slavni naslov knjige Sorena Kierkegaarda, danskog filozofa, ali mi smo uzeli taj naslov jer nije bila sjajna situacija oko naklade u Makedoniji početkom 2000-ih i rekli smo ili će nas biti ili nas neće biti. I tako je počela naša priča i evo, ove godine slavimo 20. rođendan od našeg postojanja, imamo nekoliko edicija, glavna nam je edicija Proaza gdje izdajemo beletristiku, romane suvremenih europskih autora i svakako mladih domaćih autora. Ovo želimo sretan rođendan onda nakladničkoj kući Ili. Spomenuo si Rumenu Božarovsku, ona je bila gost kuće za pisce, nju poznajemo, njezine knjige su objavljene u Hrvatskoj. Koga bi još, rekao si još nekoliko imena, ali recimo kada bi trebao odabrati 5 knjiga koje ste objavili da se prevedu na hrvatski i da se sa njima upozna hrvatska publika, koji bi to bili? Pa imamo 20-ak, 30 autora koji su vrlo interesantni. Interesantno je s tom mlađom generacijom kod nas kojima smo dali prostor da izdaju svoje prve, druge, treće knjige, da oni svi pišu o suvremenim stvarima koji se događaju nama i time su nekako isto dali u fokus ono što živimo ovdje i sada, što je bilo veoma različno za razliku od pisaca starije i srednje generacije u Makedoniji, to je publika prepoznala. Tako da, evo, vjerojatno ću zaboraviti mnoge od njih, ali i spomenut ću da dio tih knjiga koje izdajemo su u međuvremenu dobili neke nagrade, Roman godine u Makedoniji, europske nagrade, i oni su već prevođeni u regiji. Tako da među njih su evo Petar Andonovski, Frosina Parmakovska, Rumenu smo pomenuli. Moja supruga isto ima 2 romana, prvi roman joj je bio roman godine, što je bilo isključivo zato što je bio debutanski roman i to je baš onako dobro prošlo. Tako da ima stvarno kvalitetnih autora koji treba da budu na prijevodu u Hrvatskoj, a i u ostaloj regiji. Rekao si da suvremeni makedonski autori pišu o suvremenim temama, ali dajmo to malo pojasnimo, opišimo to, dajmo malo više detalja, je li to romani o odrastanju, je li to socijalna tematika, je li to recimo ono što je u Hrvatskoj sada dosta popularno kao motiv književnosti, nasilje i zlostavljanje u obitelji. Jesu li to odjeci nekakvih ratnih zbivanja koji su se prelamali kroz generacije, je li to, ne znam, sukob kultura, o čemu se radi? Davor, uspio si da kažeš u stvari sve o čemu pišu ovi autori, tako da interesantno je da se neki od njih specijalizovali. Evo, Rumena piše samo priče i to je interesantno, ona se nalazi u tome i piše o svemu što se događa.
prošlih godina kod nas niz jednu svakako socijalnu prizmu. Neki ljudi malo zagrebu istoriju svakako. Tako da tu je svega i svačega i vrlo interesantno zato što se svaki autor na neki način možda ne specijalizovao, ali istražuje ono što je on kao autor ili ono što oni žive u kontekstu u kojemu žive u našem društvu. Mhm. Tako da, to je splet tema koji su interesantni i koje je publika prepoznala i želi da čita. Da. A gdje je u tom mozaiku tema i motiva Igor Angelkov kao pisac? Dakle, o čemu ti pišeš? Pa počet ću od moje prve knjige Krotki prikazni, 2006. Kao svaki debitantski rukopis, verovatno sa svim doblestima i manama tog rukopisa, pišemo o svom odrastanju i sazrijevanju. Tako je verovatno i tematski svaka debitantska knjiga koju izdajemo mora se početi od negdje, ne? I onda je to ta tema koju mladi pisci obrađuju. Onda su slijedili dva romana i ja obično želim da kažem da to je neka neformalna trilogija, pošto dva sljedeća romana su na neki način, možda ne direktno, ali indirektno namijenjeni mlađoj publici, otprilike adolescentima recimo, pošto se i tema unutra događa baš u tim godinama. Tako da Krajpat i fotosinteza obrađuju nešto što čini mi se svako može da se pronađe u njemu i možda je karakteristika tih rukopisa to što ipak volim i slijedim pop kulturu, muziku, film i sve to i pokušavam da sve to ubacim na suptilan način u ta dva romana. U međuvremenu dogodila se druga trilogija, ali publicistička. Da. O tome ćemo malo kasnije. Malo kasnije, ok. Pa onda da ostanemo u zonu književnosti. Moj zadnji roman od 2020. Štrapnel je izdan 7 godina posle fotosinteze. I ja obično želim da kažem da sam kao međuvremeno sazreo kao autor, pa malo više zagrebljujem ispod površine, pa evo da to precizno dolovim, da ne pogrešim hrvatski, kako su pisali kritičari u svom zadnjem romanu, ja ispitujem suptilni odnos između povijesti, osobnog sjećanja, odnosa sa najbližim i društvenim okolnostima koji utječu na emocionalno i privatno. Ovako, otprilike, da. Zanimljivo, dovoljno intrigantno, a opet dovoljno općenito da zapravo dok ne uzmemo roman u ruke ne možemo biti baš sigurni o čemu se radi, ali po ovom opisu čini mi se da je to relativno slično i onome što upravo sada pišeš u Pazinu u Kući za pisce, odnosno o tvom novom romanu u nastajanju. Da, pa interesantan je bio proces pisanja Štrapnela, mog još zadnjeg romana i rekao sam i tebi sinoć kako prolaze godine, kako starim, evo. Verovatno mi je sve intrigantnije to ući u svoju familijarnu priču i zagrevati ispod površine šta se tamo dešavalo u prošlosti i zašto sam ja onakav kakav sam danas. Zašto sam ovdje u Pazinu pred svim ovim divnim ljudima, zašto se sve ovo događa, zašto pišem i dalje, zašto volim da pišem i zašto volim književnost. Tako da u novom romanu, a isto i u Štrapnelu, čini mi se da
da imam jedan dokumentaristički pristup stvarnosti i da me to uzbuđuje. Nisam neki književni stilista, verovatno, ali želim jaku priču, male priče iza toga i da to istražujem introspektivno u meni pa da prenesem čitateljima. Nedavno smo imali ovdje u gostima jednog pisca koji je predstavljao svoj Bildungsroman o odrastanju i na početku je publici rekao da on laže, da mu ništa ne vjeruju, da on je storyteller, da on to sve izmišlja i kada pisca pitaju koliko tu ima autobiografskih i tako dalje elemenata, da zapravo da to je sve izmišljeno, da on laže čim zine i neka to oni tako prihvate. A kasnije smo u razgovoru desetke epizoda iz romana zapravo prepoznali kao njegove roditelje, njegove susjede, njegovu situaciju na poslu, u ulici, u zgradi i tako dalje. Uopće te neću pitati koliko ima u tvojoj prozi autobiografskog, nego bih te pitao za metodologiju. Kada ti imaš nekakav obris priče u glavi i sada imaš nekakvu stvarnu epizodu čiji su akteri možda još živi, za koje ne znaš kako će reagirati kada se prepoznaju. Sada, kako pisac epizodu iz stvarnog života metodološki pretvara u epizodu romana? Ovo je super pitanje i njime se bavim baš u novom romanu, a možda malo i u Šrapnelu. Uvijek je lepo kad one stvarne priče koje si doživio staviš na papir, ali književnost dozvoljava da sve to malo možda uljepšaš ili da to sve bude malo surovije u kontekstu književnosti koje pišeš. Ja ne želim da uljepšavam stvarnost zato što stvarnost je ono što nas pokreće i stvarnost je ono što mi smo u stvari kao živa bića. I želim sve to da unesem u tekst, pa iako se ljudi prepoznaju, šta ćemo onda, znaš. Mislim da je, to sam rekao u jednom intervjuu, da književnost razvojem svih ovih medija koje svakodnevno upotrebljavamo, od mobilne telefone, preko televizije, radija, malo starije medije i sve to, mislim da je književnost ostala jedino područje gdje se može tražiti istina. I to je meni važno kao piscu, tako da stvarno preispitujemo sebe, svaki umjetnik mora da preispitava sebe. U ovom slučaju preko medija književnosti ja mislim da to radim na pravi način. Znaš kako na početku filmova ili serija na televiziji piše svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima je slučajna. Nekad je to čak pisalo i u knjigama, ali odavno tako nešto nisam vidio u knjigama domaćih ili regionalnih autora. Da li je zapravo prepoznavanje neke verzije, neke moguće istine marketinški dobrodošli element za knjigu koja upravo izlazi? Da, još jedno interesantno pitanje. Pa, verovatno složio bih se s tim. S time što pokušavam da moji rukopisi, moji romani ipak budu metatekstualni. Znaš, da ne bude ono samo ogoljena priča, pa da li je ovo autobiografska ili nije, da li ćemo prepoznati Igora ili možda njegove prijatelje, njegovu rodbinu i sve to, nego uvijek se trudim da u tekstu ubacim i nešto što je, utjecaj književnosti, na primjer, na mene. Pa evo u Šrapnelu imam mnogo misli poznatih autora koji su značajni za mene kao čitalaca, a u novom romanu koji evo dovršavam ovdje, paralelno ide jedna priča koja se zove Kako da postanem pisatelj. Imam jednu knjigu koja je još 60-ih priredio
jedan naš slavni pisac Dimitar Solev, i u njemu on priređuje 4 teksta u kojima baš na ovu temu pišu slavni Maksim Gorki, Thomas Wolfe, još 2 pisatelja, znači 2 Rusi i 2 Amerikanaca. I interesantno je ući u to štivo zato što istovremeno prispitujem i sebe. Da li sam ja pisac? Da li s time što izdajem knjige ja postajem pisac, ili to je dugi put koji nikad nećeš spoznati, znaš. Tako da to je ono paralelna tema, metatekst koji ide paralelno sa mojom familijarnom pričom u novom romanu. Malo bih se vratio na prethodne 2 knjige, na prva 2 tvoja romana, za koja si rekao da su snažno obilježeni pop kulturom. Ono što me zanima je, u Hrvatskoj su još uvijek popularni romani koje dan danas pišu i objavljuju pisci malo starije generacije koji govore o novom valu i odrastanju 80-ih godina prošloga stoljeća. To vrijeme i ta scena je bila drugačija od današnje, prije svega po tome što je bila regionalna, na razini bivše države, a već 30 godina dakle, živimo u odvojenim državama, pa me zanima koliko su se pop kulture dakle, nacionalno distancirale i koliko je generacije koja odrasta u Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, odrastanje uvjetovano pop scenom njihove domovine, i da li uopće postoji regionalna pop scena koja bi kulturološki, identitetski, psihološki objedinjavala mlade, oprostite na izrazu, od Vardara do Triglava? Ja mislim da osobito generacije koji smo odrastali u Jugoslaviji 70-ih, 80-ih, pa i poslije 90-ih smo produžili slijediti sve ono što se dešava na toj sceni, na ovim prostorima, pošto nam je jezik poznat, blizak. Sve ono što se dešavalo 80-ih povodom novog vala na neki način je sazdao naš identitet, ono što smo mi danas. Tako da, tražeći inspiraciju, mi moramo i želimo da slijedimo sve što se dešava od Vardara do Triglava, preko muzike, filma, a posebno u književnosti, koja je zadnjih 10-15 godina veoma interesantna, i sva ta mlada imena koja izdaju knjige na ovim prostorima mi čitamo, izdajemo, objavljujemo, prosljeđujemo, kanimo ih u goste kod nas, tako da neminovno je to biti jedan prema drugom fokusiran, otvoren i sve ono što donosi ovaj region opet. Baš mi je drago to čuti i lijepo si složio odgovor koji nas sada vodi prema temi filma, koju smo rekli da ćemo ostaviti za malo kasnije. Dakle, baviš se filmom već poodavno, 2 knjige si napisao o filmu, 3 knjige. Je li ti u fokusu makedonski film, regionalni film ili svjetska kinematografija? Imaš li specijalizaciju ili pratiš film kao generalni fenomen? Pa evo da počnemo ovako, malo sam te proguglao i znam da si slavni kvizaš u Hrvatskoj. Recimo da je moja priča počela tako, bio sam u jednom kvizu koji je bio specijaliziran za film. I od tamo je sve počelo, naravno da sam si i prije interesovao za film, za scennu umjetnost, ali tako je počelo time što sam posle, moja prva medijska ljubav je bila radio, počeo raditi jednu filmsku emisiju na radiju i baš su bili dobri odglasi. Poslije sam počeo i pisati recenzije, osvrte na filmove, ne samo makedonske, nego i sve što se dešava u svjetskoj kinematografiji. I onda sam 2003. dobio šansu da radim emisiju na televiziji.
Tada nisu bile filmske specijalizovane emisije na televiziji i moja emisija Filmopolis baš dobro ušla u taj prostor. Radio sam 11 godina na televiziji, slijedio film, sve što se dešava na festivalima kod nas u Makedoniji pa i u regiji i naravno svim onim svjetskim festivalima. Tako da, eto, film je postao neki način moje drugo ja, čak i dan danas, 8 godina poslije te emisije, dogodi mi se kao, znaš, ono vrijeme kad si radio onu emisiju, bilo je sjajno, zašto sad nema, ali to je politika medija, da uopće kultura i osobito film i muzika ne budu mnogo prisutne kod nas u medijima, tako da to je ono baš tužna priča. Posle sam ušao u publicistiku, evo, izdao sam 3 knjige, imam svoj blog sajt gdje redovito pratim sve ono što se dešava interesantno na filmu. U međuvremenu sam postao član Fiprescija, pa sam išao na neke festivale kao žiri i to je ispalo baš lijepa priča. I za malo smo te imali prošle godine kao člana žirija na Motovunskom filmskom festivalu, ali je COVID sve pokvario. Da. Pa od svih festivala u regionu nekako mi je Motovunski filmski festival bio challenge, kako da to kažem, prizvik da dođem, da budem u žiriju. I da, odabrali su me, ali ipak zbog COVID situacije nisam došao, nego sam taj festival odradio online, ali nekoliko mjeseca kasnije Pazin me je primio kao svog gosta, tako da prošle godine sam htio reći da Istra je bila moja sudbina prošle godine. Nisam bio na Motovunu, ali evo, ove godine sam došao u Pazin. Ovo je dakle prvi od tvojih dolazaka i primjećujem da si sada ispravno rekao Pazin, dok si prije naglašavao Pazin. I bravo na tome. Asimiliraš. Da. Pa sam 20 dana Da. Htio sam te pitati u vezi filma, dakle, kako bi nam predstavio makedonsku kinematografiju, kakvi se filmovi tamo snimaju i je li ta kinematografija usporediva sa onima u susjednim državama? Pa dobro, makedonska kinematografija je, evo mogu tako reći, mala kinematografija, snimaju se 2-3 filma godišnje, ali interesantno je to što zadnjih godina svi ti filmovi su nekako prošli zapaženo na europskim i svjetskim festivalima. Pa evo da pomenem da je i Medena zemlja, Honeyland dokumentarac prije 2 godine bio nominiran za 2 Oscara, što je najveći uspjeh makedonske kinematografije, tako da on je povukao baš da festivali malo više istraže makedonsku kinematografiju, ono što se aktualno dešava kod nas, pa novi filmovi su vrlo često baš dio A festivala u Europi i u svijetu i čini mi se da je to jedan dobar pomak za makedonsku kinematografiju. Mogu reći da ono što sam govorio o makedonskoj književnosti i ono što se piše sada u ovom momentu, da se odnosi na makedonski aktualni film u temi razrađivanja sve ono što se dešava kod nas, iako je možda zabilješka da su naši aktualni filmovi veoma temni, da obrađuju teme koji se odnose na tamnu stranu onog što živimo u prošlih 30 godina tranzicije, ali to je film, ne možeš da optužiš filmađije da baš zagrebiju ispod površine. Tako da, ne znam, evo, pogledajte neki aktualni makedonski film, mislim da ćete naći dosta interesantnih naslova. Poziv je zanimljiv, a svakako bi bilo zanimljivo i pročitati nešto o suvremenoj makedonskoj književnosti, pa sam zapravo htio spojiti književnost i film u jedno pitanje. Kakva je sada u ovoj situaciji međunarodna
na razini bivše države ili regije, kako se to danas kaže, uopće razmjena novosti iz svijeta književnosti, filma i zapravo bilo koje druge umjetničke produkcije. Kako funkcionira region i kakav je odglas u Makedoniji? Da, zapravo ako nekoga u Makedoniji zanima što se objavljuje, što se snima, što se, ne znam, pleše, slika ili producira na kazališnim pozornicama, šta, jel mora putovati u druge zemlje na festivale ili ima neki način dobivanja informacija o tim dijelima? Pa da, informacije su tu, kao što sam rekao, o književnosti, da znamo šta se dešava u regionu, tako je i u popularnoj kulturi, o filmu, o muzici, o svemu tome, s time što nerijetko i pisatelji, kazališne predstave, filmovi dođu k nama u Makedoniji i da to pogledamo, podržimo i sve što treba oko toga. Da. Tako. Sjajno. Dok ima ljudi koje to zanima, bit će i prometa i razmjene kulture i kulturnih dobara. No, nismo ništa rekli o tome, a volio bi da to čujemo. Kako ti je u Pazinu? Kako se ovdje provodiš? Kako ti je raspoloženje duševno? Da li ti nadahnjuje za tvoj rad, za tvoje pisanje? Ideš li u kakve šetnje i to? Super je u Pazinu. Pazinu, da. Iva je dobro rekla, prvo se čovjek mora resetirati, pa mi je trebalo 5-6 dana da sve ono s čim sam došao ovdje, da se malo resetiram, ali istraživam ne samo Pazin, nego i Istru, verovatno u arondismanima, evo tako reći. Prvih 5-6 dana dok sam bio ovdje, ovo je bio moj krug kretanja. Jama je stvarno inspirativna, kaštel, zipline. Prvo sam mislio da će mi smetati ovi dečki, ali super su, svaki dan čujem razne jezike, razne uzbuđenja i sve to. Bili smo u Dragoću, istraživali smo malo freske, potom sam bio na biciklu, istražio sam središnju Istru i čini mi se da sam odabrao interesantan mjesec lipanj, zato što je rođendan grada i zato što su bili neka dešavanja na kojima sam bio, teatarska predstava u domu, razne koncerte i sve to. I sada ovih dana vjerojatno ću malo i na more, bio sam do Pule, tako da Istra je baš lijep region, inspirativan i sve to. I najdraže mi je što imam taj blog sajt gdje želim da prenesem svima u Makedoniji šta se dešava ovdje, šta može da se vidi, pa evo ovih dana sam objavio neke tekstove o koncertima, o tom biciklističkom turom, o freskama i uopšte o Pazinu i šta sve on nudi, priča o Žilu Vernu, o pećini dole i tako, super, sve okej. S obzirom da, kako je Ivo rekao, da si već 6. autor iz Makedonije koji je ovdje u Pazinu u kući za pisce u zadnjih 10 godina, 11 godina, a sve ih poznaješ. Šta oni kažu na ovaj tvoj boravak? Jel ti zavide da oni to nisu imali prilike doživjeti ili kažu da je njima bilo ljepše? Da li uspoređujete svoje boravke ovdje? Pa vjerovatno ćemo usporediti kad se vratim u Skopju, u Makedoniji, ali imao sam od njih, oni su mi ispričali neke priče kako su doživjeli Pazin, kako je bilo ovdje i sve to, tako da mi je to bila dobra tačka za da dođem ovdje u Pazinu, tako da razmijenit ćemo iskustva i vjerovatno će moj predstav ovdje biti inspirativan nekim budućim piscima koji žele da napišu svoj novi rukopis ovdje na ovoj rezidenciji. Rezidencije su veoma važne, to sam htio da kažem. Prošli put, 2019. Šrapnel sam pisao u Splitu na rezidenciji, tada sam vidio, osjetio da
Stvarno je piscima potreban taj prostor, taj fokus na sebe, fokus na rukopisu koji rade, pošto ono što radim sa mojom nakladničkom kućom, familiju, obitelj, stvarno ti nekad ne daje baš vremena da sjedneš, da se fokusiraš na ono što treba da uradiš. Tako da, evo, i Pazin je još jedan dokaz za to. Eto, želimo ti uspješan rad još ovih nekoliko dana koliko ćeš biti u Pazinu, imaš li neku želju nešto posebno u Istri vidjeti još do kraja ovoga mjeseca? Bio sam u Puli, bio sam u Rovinju, možda malo da istražim i Rijeku. Rijeka nije baš u ovoj županiji, ali je blizu. I vidjeti još neka mala mjesta koja su ovdje u okolici. Googlao sam malo da ima i one staze koje mogu obići pješice, to mi je ono baš bih želio to uraditi, tako da evo, Pazin istražujem još 5-6 dana i baš mi je ono lijepo. Eto, još samo da čujemo kako se zove roman kojega upravo pišeš u Pazinu, tako da kad vidimo vijest da je izašao, da i mi budemo ono sretni što je dijelo koje je tu nastajalo se pojavilo između korica. Radni naslov romana je Mina i mogu da kažem da već je Pazin dio romana, pošto sam rekao da moj pristup je dokumentaristički, tako da sve ovo što pišem ovih zadnjih 20 dana na neki način ulazi i u roman, tako da Pazin je dio romana i baš mi je drago zbog toga, poslaću vam roman, ću u knjižnici i tako. Sjajno. Hvala ti Igore i eto još jedan put ugodan preostali boravak u Pazinu i dobar napredak u pisanju, želimo. Hvala ti Davore, super si vodio intervju i nadam se da moj hrvatski jezik nije bio da, sve okej. Da, super. Hvala divnim ljudima što su došli ovdje, pozdrav i ljudima koji gledaju ovo online, hvala ti još jednom.